87.9 Kumasi. Na promo to say. Bacho me Oyerepa. Udi. Me did the Seidu Ibrahim. Seidu Ibrahim. Bacho ma. Okay. Seidu free na bai. Man bacho me free Kumasi from Kwanta. From Kwanta. Bacho. Okay. Mame nua ba kwa ba. Mame, emu akwa ba. Yeah mo. Na apom. Boko. Udi. Alima to Ibrahim. Okay. Alima to Ibrahim. Every hine na bai. Free from Kwanta. From Kwanta. Na e bai. Me nua ba ma. Unsu din. Yusuf Ibrahim Yusuf nso free hina bai Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay, that's say. Okay, Saidu ma area there aye better so anya better no kwasem nse me di masem bi ebedam ebrebia etwemu efa meni menu apani Karim Ibrahim chichrim me father ewuja efie wo Afro Kwanta eye atakwa medan nti ewuja ye no se nyina ne yahwibom fefefe ama ekoba ne se ye beye dan me ensa ye blog dan nti no menene ye adwen ko benkrum Akoma FM 87.9 Kumasi. Karim Ibrahim no asemi what yes finfin o papa your friend say adwuma ben na no ye ade ben wo ye ya wo di free mood ye start free na be start free finfin na papa no efem Ibrahim na papa Ibrahim no wo ye adwuma o GNTC na no sa som wo ahimfie na masa wafie e wo di chem so nti ho na papa o wo ye born bra nti nkasa yi mu no na se obeye mre no ekura ne enim se wasifie bi sa na wono onua ayefe ni Isaka wono onua pani na omo boss sin Akoma 87.9 Kumasi Ibrahim ti wolma hu se obeye mre no na se wose wono so o kire se owi nyame enim ni wanfa nsuma yen o kire ti enu achi na se obi anim papa ne firi ma me de ono firi boko he ya to no ye ne se nua pani ni won watu kwan dia me na wo se me ko ye nchi ampa o ma me ko ti me won off na be ka chem se mfa da frim me zo no wadi nka chechem bibia ampa me bai na hu se me nua pani fi Nigeria ba ne nka sai mu no o ma frim no na se ifie no ho no enyina ye tin fefefe afedi e koduru brebi no ay ko ba se ye nche na se be se bi obi ansan kan che nje o ma wa anye wel na odi frim ndi na se me nua pani ya bona ntintam ya bona ntintam fa ehun se da bi de ekono ya nsore anyina entwa yi nam de badam bono de wose ya no wose afi de wose wono nko ana ye wo no wono wanu mame no foda melek ne titi no mizo yenim sa yete wono anyina ne eto fefe afi de ba ne sen abro nso na enwu yi de odi na chi na tiwali ma na tiwo yi sifu na tiwo yi nimi se edu misus minie na ba ne se na wonko ani e wo aka no watwisi kan 87.9 Kumasi na se mfie wotwini ne kura menti fie o me de ekona se ma miski adwuma me ye no me de adwuma mo busu me so akra menya no mama me bi na me 2 million manim ze no na wotu nti me de bo ha na awai na nyame de wo ye nyame nso de bia metie mu yempa ibosa na me se awrade kire utumi na me de bedam ti masemi tiawa. Okay. Nti unia no o se friend saying Karim Ibrahim munyina mo pani no no. Mpacho. Wanya fie be saying. Ni fie kwa ni mu. Obenya be 70 plus. Okay. Mpacho. Na mo papa oyare da ho kakra sa oyare da ho. Ni oyare mpacho oyare kakra bi. Oyare kakra. Mpacho. But tama oyare ye no na owen Karim no wo hefa. No ni anu wa kwantum. Mama meba so. No Nigeria. No Nigeria. Mpacho. Enti no wo father wu ye no eye ni bibia mo ye bia na Karim ni ha. Ye ado anu ha. Me ya ado anu ha ne se wo se ye no for ye se de aye ni ediko. Nti papa kuma ni free north by. E fa Alhaji Musa. Nti oba no ne se me wo north wo no. No se e wo se Karim no. Ana we mu ba kwa den edi akiri. Wo north ho. Aha, no oba. Nti no me born Karim na manti Alhaji no kwa na sa ba north wo no. No sa de sa John sa ko Nigeria. Okay. Ti Alhaji no kwa mo kwa ya do wo ma yi ko nyanye isi Alhaji no so afrim. Bunyanya mpapa yi. Da bi ya ka Alhaji ni de na bom ai wo senke wona ye panin
yɛmfa nkɔ wɔde nɛ ɛkyɛ sɛ bɛ no onya nware kura o te sɛ waware awo mamu be sɛ nsia wo fie ka wɔde nɛ ɛkyɛ sɛ ne tiri mu pɔ nyinaa ne sɛ alaji afiri mu no deɛ te sɛ mpapa firi sɛ oluma ma me nso firi mu deɛ a na sɛ wayɛ dɛn wakɔnka ne tiri mu pɔ nyinaa no nti ɛde agyapade na wo papa yɛyɛ wakyɛ wo si fie efie no wɛn no efie no wafuru nkwanta efie no wafuru nkwanta ɛyɛ atakwame no yɛ dampɔn nkron ɛne yɛ saa hyehyɛ blog dan miɛnsa ka ho atakwame no yɛ 9 rooms begin yɛ 9 rooms ɛyɛ atakwame no ɛne yɛ saa hyehyɛ blog dan so 3 ɛka ho emu bi na papa ti ansa na wo free mu ana mpatwa tema na woluma wona na ma sɛ wa hɔ nom no sɛ bosome so a me na ɔsoma me na ɔde fie no hyɛ man bi nsa ɛfɛ na ta ɔne fie no so nti woluma bosome so a na wasoma me ma bɛgyi sika no na mde akɔma no bosome so a saa bɛnya na karim no oni hɔ na ɔno no wɔ Nigeria hɔ nom nti na wo papa mamo yɛ sɛn sɛ karim mu a mu free papa side no one mother one father Karim Ibrahim Alima Ibrahim Seidu Ibrahim Isifu Ibrahim Fati Ibrahim enum pacha emam yensa okay enti seja pade ya Karim nko afa no me fa say wode ne nsa to so no eye anuafo no aka ne nyina no wose omamo anaso wayiyim ebia baako bi de wama ne baako bi ana we de wama ne bi oma obia Oma obia na wo papa free mo no so wan na di ade mi father free mo so mi father no microphone mu bia ni hanum de odi na ade na fe na Alhaji Musa no ono so na free mu no ana Alhaji Ismail and so free mu nti mi father no side de ni woni pa bia ni Ghana okay na yenim se okunu ne yere na eye japade enti senka o papa kra ye japade a one mo maame na na tie ana omugya awade ansa wo papa ewu dabi no omu wade na ma papa ne wuye enti seba ne saade a ene ese maame na ejapade no eye ne dia sa pepe enti wo maame what be mu ana Karim dabi kura enti maame wo hene ehene wo tie maame o wasuoso asuoso na je say free bra ni kunu wu ye no wo ontumi kra ma baabi a na japade dabi ma bona ana say nebu na afu Karim say bia o sa japade ni na se wo se wo nua dom no wo ma wo mu bedia ne meso bi ofu ana Karim na so mo maame ma me maame abona na no maame ba wanka chele what kura won to maame da be fie say ni papa we be fie say before the free mu 1988 ache 88 na sani ache pa ma oye wicked papa hu sa no ena papa ni we di fie say ansa na o free Nigeria ba oluma wuye wanya be 15 years na oba wanya be 15 years ansa na Karim oba mo papa wunya 15 years ansa na oba ade na mo anya fo na twere nkra se bia mo papa wu ana ya to ne nkra woni bro wa wote so Nigeria wono otu free bro na wote no ho na bosanga ni boy bia wa ado ato ene ye elected man no ene ko si ni so no ka je Karim o papa wu ndi wonte obeba ya hono ma na ehun se na nimu hwere na se 15 years de na ne na mo ana na mo hwe bibia so mpacho an enti afre de ye de ko din ne ho mo ko ja mu ma no de wo mu ni oluma yin be firi mu no ifie ne krata no na oluma ho na wo man bi ho ado ato go fio di chem so na ne atie no na ho ye nye save sa de oluma adaka na wo di chem so no ay benze so bi kotoko na odi ko ja oluma bi wo honom timi ba na oluma ne ka chem se da bi oluma ya firim Karim nsu ni wo ze me so ma yemre nti opa ni man se wa me fa ni me wo mre be den e be se na me se ampa oluma ya ka kire me ma me do se yo minimi nuan ne ko fa adaka no bi ko bi eso ni sun sikapa oluma se fa pa oluma ja ni wo mu no a yese kanye me bra na nka kanye se ke tena brani
sunisuo ni nyina pro wo na daka ni som se ya na furu sa 87.9 kumasi ne sada de wi obi anko hwe ne manim se o wi ya no mimi no we nsusa mimi wo no me wo ma me koi nti mi yifie ne krata no mi yifie ne krata no me chese wo koi wa ma me bai oluma efirimu ansa na me ba se ni obe free man san wa ba me bai na me ko fae no se me nko na o kire mi timini ko fae na me hwe na se nko na o kire ba bia na daka very good ai na wunya ma ye na wo frɛ wo nua no nka nche wo no oh de sabre no ayi bia ni ho na se sister penin so ba try na de no nka nche so mu nyina wa me nko na me wo no fo na se e frɛ se wo papa wu ha wa mu no fo na ne ma no so na wa ha ba try nti wunya ma ya ma obi nkohwɛ mu ai sabre no na wo so di se wo ho ansan wo ba yes kati me prosa me die 1.5 year wan kire se sika wo ulma ya na so ni so bewu wan kire ba putupuru woni so bewu se yade kra na bo no a wodo obo pa ye se bi odo so ho nto no nti woni so bewu ne sik ade no wo bi anko ho obi anya hwe na ade no wo na proye sika wom apro menyi ni se na wo papa ne wo maame na tie because wo papa no maame na tie ansa wo wu a emasa wo mu ware na wo maame antumi anko like antumi anko hwehwe mu oni ne ware oni maame ware pa anya nchen yes omo ware pa the way ni say and sister no way na bebe no kasa the way ni say e ba sa no ya papa be mre no na maame so de na ono fo yakwaja asase wo techiman na maame so no so wo yekwa adwuma kakra to ono kotena ho nti ho ano ba papa nchen so hu nti mbra papa be free mu no wakwaji odi wie no ye patra very good nti maane kotena ho no nti ho ano oba papa nchen okumase so hu no okọ ba no okọ saa nti de koye ni say ti bra oba mre no me na wo tom na so wo da se wo ye no obi ani ho na mpese wo so no ne wo so ni ho to wo ye no so mra wo ye da na ya wada papa yare wo yare kakra bi wada dem 1 week wonu mu so woni di me kwa no msuru nti da papa etim kasa me da na ya wada 9 o'clock ana me ye tin nti be tin no no tin wi no mbo nkomo kama no small me se me ko ahwe bo ano na fu bo wonu ko ja de mbere mba ne papa Akoma FM 87.9 wo nti wo ame psun mu a enko yi na mtab dim nika ekọ sabuzo nko bo mpa informa no so mu wa yi nkedekedu wonti sa de amenya ya butrana omo ye yi ni wi nti emara ha omo ye yi na mba na ade asa be se me so mintimi ya mintimi nyam papa no na papa da se me so da se funu no o da se me so da se nti boy bi e fe no jo ene ne ti omo nya jo ne firifi ka me ne papa no kwa da ma ade chi okay beti wona say na obi a oda so ware wo maame na oyare da ho na wo maame wotachi me yafu ne kunu yare ne baketwa na tene ho na ono wotachi me yafu na fu ho ya che diba emo mo de wo sa de 87.9 eti e bia sabre no na e bia sabre mu de na wo maame no papa no wo mo ware because ne kunu yare na me wotachi me na me do afu na ayi enya possible ma papa enya possible ma me mra wo sister ho because there be no also do waka so papa no so dey waka no onim alima chere me mu because wo na say ya no krese wo ne karim mu nyina mu ya nuafo one mother one father dey a ubehunu ade na si ye wo papa wo mu ni ade nyina wo de kan nyina ade si ye ne say saa tam no a we num wo mu ka no na maame no wo ne papa no wo magai ama maame akọware nipa na maame wone papa jaye no okotena me wo fa nchen me na nchen e wa asenwase na papa bi timosi zongo papa busanga ni bi na papa no behunu maame no so ope maame na me papa no se o me na na se ontime emfa me maame emma ware ento waka so wonfa me maame mma ware no nna maame kokotena me wo fa nche wo mosi zongo ento kokotena mosi zongo no ana papa no be fa no
ede no koye enti papa no be fa no ede no koye no saa tam no e na okowo minua no a minua nkuma okowo minua nkuma okowo 4 e wo honom enti okowo 4 no saa papa na oware na no mosizongo na papa na oware no saa papa na ede no kwotena nsuo so se papa no nchen na maame wo exactly enti dia na papa no nchen enti eno papa no nchen na me maame wo se papa no ene me maame wo nkwala 4 mariama ena lizata ena abi ena abu omo ye 4 mo de munim onenim enti ena okọ wone papa no ana na wonti me na me di maame achi maame kọ ware papa no na me di maame achi fisa me na me ye ne baba me na me di na chi enti na wenum no ye mema no wo mo na ewo fie ho omo na ne wo papa me papa wo fie ho enti me wo honom a na maba me ba minuanom nchen no a me bra no na o ni minuanom no nye den o mo nye fine enti me ba honom asa me ba me bra nchen me ba minuanom nchen me ba ho a me bra no woni ye nye fine na me de me jai honom eba enti no mo nye fine wo se de enti ma ye wo pa agyapade no se ye ba ho bia me ba honom bia onim se me chewe no no se me ba me ka afie na asem enti me ba bia na wo de ntokwa asori me babia no wode ntokwa asore na me se ene esaade a me de me medi agyapade achi ma ne nye dai mekumi nya me ba enti me de me magya akire die na me di me maame achi a enti me ware ye kora na me koye mama me afie ho no mo bium enti me ba na me maame ho na me ba me mafie ho no mo bium enti yes ano na opese wone me maame emma na wakwakwo wo mo wa asuo so no opese wone wo mo aye wine no wakeka nsam kire wo mo enti nkwala ne ya no ma beka kire na me se asam de munim asam mu na se wo beka kire mo na mo bedi akire a mo de munni akire enti nkwala ne di akire a wo be hunu se asam no ne kura bi anim no obi aye den eyi ne nsa ade na de na wakeka kire wo ma na no kura anim waka kire wo mo se me papa wono ne ye papa wo wo ye no ye maame kwo wo ye baabi na che says opa kire say wono no edie no nko ena mom ye sanso ye die nko ena wo mo nso edie nko sa no woka kire nkwala no se wa hunu enti media na me shade busa no o kai se tama na me papa wo ho a no ye adwuma wa GNTC no na papa na o maame ye dokono wo ye dokono e de soa me ne ne ye de anante foma batere nkwa ho aba beton me busa no enti ewo honom a na masabusa na Karim wo kan se na adumanum ye nwuram na made ye kɔ hɔ ahanhan na waso ahanhan no na me so maso ahanhan ne ye de aba kagetia ne abeton me kasa asam na me de wo mpamani mu hwɛ koraa wo mpamani mu hwɛ koraa na me se ye wo na wo no milk ene ye kɔ wo me baabi aye da na ma ye dɔkono a na wodi asoa me na wo so asoa bi ne ye de na mbantoma bakagetia ne aba beto sa tam de no wanyini kakra what sa brand de se muntumi no mak ena mpa da na asoa na mo no sister akwan ya bra ne de afa so no ho no enti sister jai se akwan ya Karim de afa so no enti me Karim no kwan ya opeso mi hunu bi kura da se nipa wo ma me no papa be wo mma na watimi ayi bi se wo nkoa ne ye wo agyapade enti de o ye agyapade no wo wan enti wa ye saa ma me de ani bre ma ye me kɔ ware ye me betena tachima ma ye pawo pasa me ama kɔtɔ me prod enkwala yini masi me fie me ne me matim me sesa wo mpɛ ma busua me ne me ma de ye abusua enti na no me tensa nkwala na ba ha sei no mo no ɛna me sesa ma mabia enkwala no beka so omunua de odi Karim achi wo ho ye nua wo ho no a na si ebusa o mo se munua na adenti no wa mabia sai no mo beka enti na ma me bae okay enye sa me de nka me nsi ha kora kama jai ni nyina de ama no so obetimi afa wo mfa me da se me samba wo su de why simedie no eno a ena wo hwe na wotie no na ansa na ye kɔ akofa haksa mixture ne capsules also dupa ede abremo no na ye ne abuhyen na edi enkomo minim se seidu ene yisif de
wɔn anim ɛnyɛ ɔfoforɔ ne mbom deɛ n'anim yɛ foforɔ ɛyɛ alima alima to aso ma me na wo kasa me ɛnneɛma bɛkyerɛ ma adwene bebree because yɛne Karim ɛdi nkɔmɔ ama Karim asi ne pi akyerɛ yɛ sɛ wankasa alima yɛ a wote hɔ yi wonim 100% sɛ nyɛ mo papa ɛne ne papa ane me try ka papa obu a chen ko bu woni mi asa kra na sa asem no Karim on hwe mama kasa kakra kasa na ko beti mbra kapa obu ni na ade nchen woni de na ji o enye nchen kra ka yem fa mba hada mba wo wiki pa okọ na ye bu nse wo de wa fa hwi ama okọ ni mprenu wo de nse ne nanu nu wo de bae bu nse wo kọ na ye no sa na ho nye den la on fa hwi ama obo we fom so bo me fom efi so wasa je aboso oni mi se nka sanka ye ni ofo anka pede wo hasi we wiki pa we ohia sanka de nto fom ne nka de ati guru so ne nka hye no ne nka no no ko so wiki ko so intimi nka se ye ni ofo ne ka beba tena se ne nka egu monu ma se we ni we wiki pa wo so abo mo fom ada obaye na wan fa hwe ama no mudi musika na hwe no ana ana wo bagigi musika mama kasa wonim obaye no obeka kire se nsi wo kɔ no okofa ne ma awotama wode ba ne ma na be lo konto hiska ya den akoyi ne ma na ofia gege ba no Lagos ba no ne ne ma ewo ayimo me dem ntimu se konto ne mo se alipre mo ntimu ana abeka nhie so ana odi ka be we from na me nim na we ko di ba na ka me kwa nse su ko no ha no saba obaye na me ya adwuma bon place to baka tell me say o he me hia ka me say no kure sa me na fe na over and boss of before am sem dem pe humi ska pe ka mo no he da so je nkese pa ko twa company ka mo ba kire me so hu ya na ma adwuna bodam mani age nkukuru ska ko iska bank na me dem ma no sabre no man say ska me dem ma me ntimi ncha che satam no okotoka satam na we okotoka wani sika waboaboa no akade kotoka na ukukuru ni ma wode ko wode ba afire enti woje no wode ko Nigeria ho no wa ma afide let out tire to na me ko so amente hwe afide me do ho ma che betro ko me hu an se okude ayi tip temper ni bi na if you a bag shenchen ni bi na se ne ku Ghana must go me hwe a oba bi de na chi e ho an makoma seye me hu se ade akwane be ye no mfa so bi amaso mankasa enu na nchen wosa ba hede ye bombo de yare so ba mfa hwe ama ne hwe ne sa nye yade na bo no no ana she da yare bombo de yare se de be ye be hu se wo mfa hwe ama nti ante ne we ba ye oba yare be so ade ba ye so mama si ye ba ne kokoto aduru odo so a ne mapam ye adan ade yare ne hu si ne mi aduru ye no ye ko we na tuwi nti we ne dika we ye kokoto aduru ba bo me a ye kwa ni pa ni bu se na wo de na hama de yare ne hama mo to sa duru we no ma ye din ne madam na we din no mapam ye eno mo musika na se ne sika oni kapre ba oni hwe nutrumu ahoma na ode bae nutrumu ahoma na ode ba wo hwe ama wodi nutrumu ahoma na bae ode bae bibia soso mini wei esi beku bi o esa ko kurofrom obufu aya azutu kasa mane kasa wodi nutrumu ahoma ba mane ka ana esa ko kurofrom do so bu honum ana ye ko esa kokoto aduru ye ko duru ye o musa pam ye ana we sa ko esa no akweda ho wo wu ese ibi a wo wu asema pele amsa ko wi wonyare o e ho ne sa ko ye na kokoto aduru no ye na sika o oni 1000 me ko adwuma wo yiska ne ma yiska milu bibia wo honum no no wadi no wa tingon no wo tele ba bi me ye adwuma boso me so a mo bia one bag anwa gallon samana keso potenti ni bi mapa kan divide wo ma obi ba ne chance o Karim of Nigeria ba o me ba ma fa hwe ama te wure de samana wi na foko we de foko sisi ni ma enti me ma gine ba so no na me sana tedi a me ne kuma ba ko bu ho no enti o mra na o nyi samana next ka ko mama me ko be ayinu ma hwinim condemn timi bra wan ase hwe ase gudu so ne hye pra pata me san gitu ma ne bare pa bare wan wani papa
say you control do Afro Kwanta. Go do pam me no way. You didn't no, I don't know. Okay, say I pray back up pesi. Me no we no kun ya man ho to na. Ya wo kai sa ne ma we nyina. Wo kai pa. Wo kai pa. Karim. Kai dia ma ya ma ni. Ajumo no ntim. Wo betumi ayam dia mu ye. Se dia mu kai. Eye no kretro do adia. Me kai ko bo hada so. Me mete mani en twan troda. Hwe. Wo ba ebusa wi. E da na me dem si. Matare ne nto se ne mi fi da nu. Fridge. Me TV ne me bia. Wo jaima no. Mo jaima no. Say me say ora baba. Ufro bi o wa di se tell o kese si o. Wo dan na wo dem no bro free Nigeria ba mi matade we. And we jai dem won ye mani na dem so o metrem. Yes abe na wo si wo dia wo ko na se me die se me bra po de bare na nso to na ya monwa. Na ne mo dim na nim ye ni na dan ni mu ai. Mu jai mo na Wo de baba. Se tie. Na sabre wo dia na wo nya fa ba. Na me wore se me mani e bere se me ya adwuma pajapade bi ato da che ne ye ho nkyere ye. Nim sa dwummo ne wontirim. Se me se wonum sa nim so oba ya adwuma papa boy panyini. Sa na dwummo ne wontirim. We ho se hwe arse gudu so. Na turu mu ahoma sa na tie. Atete se bibia anim. Se e woman na oti bibia ya kama won fa hwe amante ate apasika. Eya rehosem. Mama eyo papa mbra we ho se ne on pene ntono no a. Wa mu case no se eye no kura pa ti na mebu ofu kakra because yenya wo maame ne yatoto na no eye because onu ne bapani ti ebia na bibi o ho a onu no nim ebia na maame de bibi si o se yetimi kokwo na ebia pa wo papa mo pa Karim papa ebia no odo maame pa nti wo kofa mo bae no na ebia wo sign no oje no ena mo tra ya Karim no enanim ena wo maame nso de because entiasie ni mo so betumi akase enye ni nua odo papa nko mo papa nko wakare kra enye no kra okay enye no kra dia ne sister na betumi aka che me say papa be na ewu ya na woni wunua seidu etwi ni kokoo hu manso yesi seidu mpese obekokoko ni mu papa do kokoo da papa ko so se kamuda da bi nyamo papa no na make papa no mo papa no enye Karim papa odo kokoo wa hin obo kuro ni din obo kuro no kokoo ni din yesi chance nyina ma okọ ho obetuma ko chance yesi mo papa tio de onu kan say wono ne papa nko ba mo papa no e da fimu wo fimu kra ne yemisa wo alima se wo ne wonua Said ntia do anwoma so ana because mo papa kokoo Said no Agyapong so enti sa mo papa ewu na Said agi de kokoo aboso de a esi dan na mo nyina mo pesa mo ne beche ono so papa de si ye che na ye ya mo ncha mo de na mo beche ono so de na mpacho baby kokoo no wo bodin me pacho mo fre Said mame Karim so woni no amana oba yeso woni do fi ono mo fre Karim mame na Karim nya no because na de Ali manua wa ha say enti wo mra wo de ya be hwera ba but sabre de won kire yen baby akoko for ne wo because wo say uba kumase kra no a because woni Seidu ekwenti ono ne ho na abeda on the ma me amokom ho no mo firi so wo ba betena mo ko mada oda madam ko no da amokom ho no mo mi na ho no mo da kwasempeni mse se wokobo pam wokobo pam mo bu we se bu no prepra no wo ma fie ofo yakobo pam ye bo efie ho no mo dan na wode ama han wo fie ho no no ena we se ko ho no mo Yusuf ya bondi Yusuf ko ho no mo se omma ne dan ni bi dan wontimi mfa dan ni nyina anya dan emma han ejiska ni ndi abra wono woda abonten ana wo mo de dan ma wo ma han no wo ma bobi o ma bi nipa miensa nya nipa miensa e ka wo no ho fo ama wo bu we se prepra no ana we se fra me se me mra na Karim ama wo mo bu na kunu mi kodure na mo je prama akola yi ana me fa no na me de no call ayi doctor no kura de say tek na me ko bo ka wo hono na me hwe we se mo ye no adwuma nyina ansana me ja no hono ka cha nsama no nkofie obi o me enkotache mai na we se chinchina afie hono obekọ documents ni nyina we na me se sa wo bekọ afie hono mo dia me dia ma ba be hwe
am agye drama so wo ma ye nkɔ na so wo betena fie hɔ no mo dia me fie hɔ dia me nkɔ. Hello Karim. Hello Karim. Hello Karim. Hello. Karim na no yakasa wo ye wo kan wo nya ka wo beba ho da ben na wo beba Minya ne kwria e ka meba ho le drive meba ho da ben na wo beba Karim ene brebe time baby because ye wadwuma m nke atwa wo sisi ya baby am no wo dia baby a wo nam no ene ye betwa wo dia but ma me bi se wasem ba ko ena no ye ni wo di nkomo no say ena no ye ni wo di nkomo no o ka say ali makura enimu say enye o mo papa ene wo papa wanka enye alima o na hwan enye alima na hwan me mo bi za abena no onzo ofiri me pachi wo na alima ye wunu ya na so onye onu alima mini ni free ma me ye free papa alima me na me pani di alima je ye wonu he me ma me di eja ma me di me jane e ma papa wa yi ya e na papa ri ya o ba tu o be wu ye no me se ma me nyem na no me ma me ba o ba yi tie no kai na alima ti obi and on the now how many months? And was it 7 months? And was it only Alima. And now you feel I feel crown. Alima catch him say, bra, Mahuja Seminole. I hear you dear go to your position. Not the fear because much to see us in the year. When you don't be in the Yaba. So, but the moment I am a person ever. Sedu ya wuka bitani so sedu ya hu no kusu o fi awini sedu papa ye fe na awini ye wo mo bi enu ono sedu enu abna no wa jo mo we wo mo ke ni jama na mi papa ni ti o ke no na papa na oba bi ti ni tai no ba bi an ka me ma no mi papa ho me papa onu ko na tia wa bisanse no papa no ate no do no tai wan ta be dia ka do to adwa ju function e bi ja ta ma me ma ni ja ni papa ko e no ma ba ta wari dio ara ma ni ta ba papa che dio bu bi ta mo me control no ya ma no ku su ana me kaka o kenye ti ano cha bode ba ho be to no bode no ku dia ne o ti bode no he awu ku su no o dia bode no he ya ma no ni ne Akoma FM 87.9 ma me no papa entem tete ye no na wo abosomi anase fie sei na mi sha na wo aboso me bese because who shaba wo hunu de course ro nyina enti na wo bese Oyema de tieni na me ma me eni me papa na ti ado ato e na omo wo me enti de mu ye se me ma me afa me a ye ko pie ko bi so aye fe o garo wo ayi o de ko Burkina no enti o no wa man you no me ma me ni yonko 87.9 ena papa ni bi o mo ko ye e de me no me nya me ka me ma no ni wo e de o na me papa HC ya bita 1 year ena papa bita ya no ba ho oba ye no ena o mu bita se wo de ni obi de ni yere ni ne baba ho komo hine so me papa so no yo hine no na ya do ato hene izongo hene to bi ni mo amen kan kire o mu ana o mu ko si o hene no so no hene ni bi saaye e do hene ni bi saaye no ana o mu abeke di e ma mi nu eni apara be ma aba ho ana o mu fresh o ma na o ba e to mu ba e no o kra no na ma ni ke ni se no papa ni wo ni no
no okay mo dem papa oni no no papa ja me am je ono ne ba ne me no okay mo nso hini no ma o mu boja ana odi mi gina fifi ana o mu ka se ko papa ho ana bi ka ko me papa ho na papa fa me ta me na ma me nyem 7 months na no ba kuma to kai ya ayo wa na wo nyem no alima do ti wona ho kasa no alima ene no nyem no e ma me papa ka se wonu wa nya de ba ne de papa na wo fa me ma me no o fa no go ya wo de ma me nyem nti o fa no o de ni se no ene ko mo yin se da bi o be la no wa wi awu ma me wo yire no ene o ba no e do bi da o fa no a wonu ko me na bushi afo me na no no mo ti afo ase on da no e bi papa fa ye di efi Burkina border no so no ya ba ye be du kumase no na papa fa attack le ko du aso ase e du aso ase na odi e ko me na ho baba samari ya mmadi be fa na no baba samari bi sai no cheche mu ana odi ama ne o e no odi me ko ado ato bi ta o me je o me ni na te ya na bi ta o me je o me ni na te ya na ti be bo ebra wo papa ede wo ma me ka ho bi ana wo papa fa wo nkoa na de wo firi ho e ba ye yes o fa o de me o ye nyina be du kumase no na wo ma me ka ho bi na mo nyina wo be du kumase ai wa bra na wo ma me oni be ma foforo nyem yes na wo tu bi ja be ma no wo di nyinsa ni di wo papa achi ede ne ba kumase ai so o hini no ko mo hini ni se be ma na o de me ma me ni ko yen wo wi me ma me komu wo yin na be ka so be makro na wia wo maame ebesi da na komu wo yin na hunu se be makro no wo wia wo maame because wo maame ba ho chei asa wo ko hia according to wo ali ma papa ne na kwa konyisan enti si da na komu wo yin ne ka se chechira wo ba wo nyima boso me so eni be ma fo french ni ne mra kumase enya be ma no nyisan no wo ho Jadio so mu bi se mu ni na se mo hu se be ma no e ma mi no odi ko yo a man for you no me do oba to the na kusa yeah but man no this man me nu free no ai no me ka ho 87.9 kuma na me so asi ni na ni hu Akoma FM 87 na be man Maria ali man papa o de mi trust basco so kwa ma basco no me na ko share you mo re mu ma e pa ti won na say ebra wo papa fa wo maame no onyima lima 7 months ede ne free wo back kuma ase no wo papa wo maame cycle back ene woni sa be makro no akogi say edu ene woni sa be makro no akogi say Yusuf Dadio eti ayi ali ma papa nko ena Yusuf so ni say edu papa nko edu papa ye na wini na no be ka say wo mu nyina ye papa baako onko na wo ye different o mu nye papa baako o mu ti nyina o mu nye papa baako adansi fo wo e bi adan me ka say be ya mu nye hwehwemu ye di hwehwemu ya ba ho hwehwemu ne wo di hwehwemu biem papa se ma wo kekai no enya dia me ankasa meti ase because o ma me efa wo no odi wo dwane ye na papa be hwehwe wo be hwehwe no na obai na ma me nyima ali ma 7 months anyway ya otam no sa de ne ba ye ene wo sa ene wa wan esai kwa wo se du ne Yusuf ye du no ono papa kuta ti ni o wo mi ye friend ne say ba ko ne papa ye friend ne say 87 ye friend awini ya o ti asia na wo Why, oh, I catch a war because wonim tie ebra wo ma me de wo ba ye no onsa wo say one more ma me no for but at the age of 1 year de na aka bi kra ne san wo twadufuo se na wo twadufuo wo say wo papa te wo no na one more ma me no for that milk na no de ma wo no me nyina ba dia aka se me no me ma me no for that ada fidie we so na aka de fidie we so milk na papa de ma wo no me ka say bia wo ma me kra wo no wo ja wo teche ma wo papa no odwa na ye minim so de wo koi e na wo sa be fa wo wo de me ko se de me ka say asem no enye fon so asem so me so empeni fon ni ma asem no mu ya wo ma me ba ware asem na mo nyina mo da wo ti as o mu nyina wu o mu wo ho e da ko shi an fie no o mu nyina ba e bi sa ma me ko shi
ma me ka say be ma na be fa no o de drug ku ko ma no mo e de na ni tin no so na so sa boda no so e de wa wo ma me de wo ba ye no wo ja wo ma wo papa no osai ko ware ye o wale lo wo se do ni o bia o mi enu o ni abra no bi ja abra so o so fe ni papa o to abra abra ni ma chi na salima na di abra chi abra ni na di segwachi abra ni na di segwachi bitanu sa abra no mu ni na osi mu ni abra won say me ba na no me ba mo mi say mo so mu ni abra ma me de no koi ansana ma me au jai me ma da ko ti try no one na ko tell tell ko tell ah na one ko tell ka za bra ma wo say asem bo sam na ba o je go vie ni go tepi and no one say be tell you so na ka asem different na me bo say one no mo ma me no for na wo papa ma wo milk when you say alima wa wo okọ esi den na wo no mo maka ni nyina why the car say ma no aka ni nyina okay esi den na wo no ma no aka ni nyina o ma me sa ba back to wo papa bie mu ana ye Maria makura na me ma me wari ni papa ti tie because Maria ma nyame che no otira ya ofi ejuma efo no Maria ma papa be ware mma ana woni Maria ma papa ko ware fo Maria ma o be tell me say the ade fam and o phone ho me and ko ni graduation Maria ma papa wo yi sibu na o ti me say wo ma me say me no want to answer bibi e ma wo ko me kai say wo e me wo ti me ko wo ti ga ko na ni fi say siri sama wo say film na say wo say mani me jawa say ko nyanaka chedan ma mo bi ya bi am ko chedan wo ni no wa chedan mo be na o na unda fi ona got away wo dia ye hwe ne se dia me say mo bi ja abna no mo ni na na abna me si o me ba ha me kan se papa no wo be fa ma de no ko and one no kwakwa wo abena na wo kasa won wonka ye ho no da bi se abena no na edi wo wachi abena no di we yachi why na di wo wachi we na di mi machi ayi saidu na di mi machi na abena no papa no be fa mmade no ko ye no na me bo to bo Yusuf edi hwan yachi Yusuf di odify Yusuf di abena na chi mebo I carry me so mame carry money okay and eye wo alima okay and alima free one na seidu ya otie aba ansa na abena aba bedi seidu achi enti ye hwe ne sei meba to bo ase se seidu papa and Karim papa esidai na abena papa ko ye different na ansa na Yusuf papa so asa akoye mo papa biem Dabi mo chebi mo sese ba meba ye beba so wonim I was a much me muye because Karim munyina according to mo se wo Karim wo alima abena Seidu Yusuf aya papa baako ena na aka no papa nko omo ne nane mo mamete ehifa sese no now sese nkomodie na sa beti asimo se abena no so anya momonua o sa meba alima otu mebo mamia otu obo mamia kebeye abena ni nya munua bada abena ni semu fi tobo nya botere Karim Karim de diwo alima munua ne Karim mufi papa baako okay Saidu eka ho mufi papa baako ena de wodi eho no abena no kunya ne papa ameba abena no kunya ne papa nko ena wo ma be sa baba esa ni wo papa sa ba wo Yusuf oh ma me brabo asaka
Waba wo mi enu. Waba ye wo mi enu. Fati so wa ye. Fati no. Wonu so di wa ya chi. Wonu le ji se we ya chi. Enti no okowo abra no oba. Ana samba ba ke papa na try. Awo ba wo Yusuf. Ene Fati. Eno seja ye. Eno okowo ni do ni ti o se. Mama sabra. Mama ram ekari masaba so biem. Agi samo kire me dem mu ansa. Ma hwe ye ade ne se de se keka ko mbegu manu mu ase. Enti broni bram jakare mu de ne ye hwe we ni wi. Ye hwe we ni because mudi ne ma siesie ya sa de Enema nsie na no abonten wo kan. Debi wo bo ba ya ka. Na no me ba ya na menya nwura ha no me tena abonten ho no mo kan. Wo so ade akonya na debi ada de be kwa fa ya na ba ko ba ye. Ah, mo to chire be dem. Ni pa ni apresa. Ya konya no. Be ka ka no me ka fo. Adi asem kwa. Confusion aye basa. Wo so wa dwena besisi se da bi. Ene Karim papa anko no mo maka papa anko. Me pa cho. Fa WhatsApp message bra. Na me keka ma 0533487726. Alima. Asem ya mo ka menti ase. Oh, se na no me kan se. Sa tamo na mpapa wo mma me wo ye nyina no. Na ntokwa ntawantawa si wone me ma me ntam. Owo hwan nyina. Wo Karima wo me. Ewo Sedu. Ewo ye nipa fo no. Ntokwa si wone me ma me ntam. Ama mma me ekwatena mpapa me nana ne fie. Ewa asonwase. Enti okwatena ho no no. Papa bi bai se wo be ware maame nna me nana na se ontimi mfa obi yere emma ware enti sa atam no na papa no ne me maame minnimu enkomo omudi ye ama maame di papa na chi ekoi abra me nana ne nim ho hwe ene one ne kwanyinsan abena enti one ne kwanyinsan abena no ana mpapa ba me nana no honom se opene yere enti ewo mua na me nana ne duadua mu ana okohunu bebi amaame wo satam na maame na awo abena no na maame ko mpapa me nana no kofa abena ene maame no ene ne ba no ede ne bae enti sabre na wo maame ekwa kofa sa be ma no na seidu abena di na chi no wo mfie sen satam ne ye nyina ne yesusa enti satam ye nyina ne yesusa sabre de na wu nsasa because Karim etumi hu no say ya wo no o maame efa anu dwane ye ema wo papa be hwe no Karim bua ya de ba ne ya nyem wo no abosome nso sasa Karim bua ye nyina ya tena adoato ya maame mpapa no wodi adoato hene na wo se wo hunu because sabe na maame abobeba wo maame ya wo Karim wo na atoso bienu wanyini ansakra na ayi seidu kra wo sha sasa na abena enti wo sasa wo senka wo nu se bia me maame ko no na seidu e wo mfie sei because I seidu akiri ba eni abena eno seidu akiri ba ni abena say what they say 2 years maame no wo 2 years no wo 2 years 2 years nti wo Karim no wo Karim obewo me no satam no wo seidu wo sedu wie no na papa no ebe fa maame de ne ye den ede no ade wo papa wa nyo maame ho ade ana wo ye na yefro se ayefro ne ye na ayefro na mo ya se ye kan say ayefro no e man timi nware bebre sa e man na me hu ye wo mu tumi nware bebre to ye na on say e bia na me ka kira mo se satam no na maame wo ye dokono e ma me ni Karim so abaka jetia satam na asetena mu oden ene man ko fa na asetena no mu oden enti asetena mu oden no say ya wo se asetena mu oden abeja ukuru ho akwafa se de ani biaba minya no minimu power pa me ya kwakohwa be ba ese no ye dokono eno so ye power minim power pa say na me bo na ahokire wo mu no wakoko fa abra papa no oni ni nyinsa ye ne de wo se baba papa no fa ni dwane ye o eno ne wo ye me ba me se na ahokire wo mu enti no
papa ne di ne dwane ye no a wone ne kokko wo abra no osan ba back ene ne ba wo Yusuf ne de na wo papa anyes papa ne di ne dwane ye na wone ne kokko wo abra no papa ne ba me na no so wo pene yere Alima wo pene yere Alima ye be boa ye mo maame because minim da asa ye pese ne maame kasa bia no ye find excuse ena oyare ena wa ye say on sa me na no kwa na me ba ha nya na no kwa na me ba ha say ai ondi oyade nya na no kwa na me ba maame no oyare go fa ne ma kura maame ba ne say o mo kan say o mo de mma e ba no na me se maame ne e ba de a e wo sa me so me ye dan me baby enye sa me de me mayi me nsafiri wo mo o mayi me nsafiri fi sa de kare mo ye ya wotimi prepra we say no enti na mama kuma nyina ye dan afiri no so Joseph na wo ka bibi but the home say dem break kan ya no me mpe asam tintin bia ambra ba nem do no pa e de mpe ofini yere ba wan fa safa wan fa ponamba papa japan obeto ye de mpe tutu no no a o nche no fo bia de ma no ye ne ni kasa kasa bia wa si da bia mai asam foforo bi na bia wo sai ne ba be wura me de Agyapade hu asam ya ne ye kere akotwetwe wonu ba bi wo de ko no entro nko no o hweko Debbie said no craving so baby because nka ye ba ye ya wo de wo any made na wo kra wo ba ye wo be ye ni ya ma ye me wo be ye ni ya ma because wo nua no mu yi e ba ye mi bi sasa anya bia no wo papa free mu no no ne wo ma me da so ware bo se ya ne Debbie me wa so mo ware wo ne be ma foforo na ti a wo ne na wo nan chechira chebo so da so ware nti dia na mo pesa mo ka me nyini enti nya lima na ba wo be ka sa no kra ne kire me a enka mo be ka dia kire me na mama do mi say nisi one charge Japan me Agyapade na me wo ma me bia o ma me bia okay wa ma me bia me mpe Agyapade bia o mpe me nua me so me mpe ni nua we no na o mo ye mema no wo mo na wo ma sem ne hia me enti so wo ma wo mo dia o ma wo mo asa no wafa wo ma no kwan na di na ye ni a ye di akire no ye hunu dia ya ba ye no Agyapade bia mo ma no kwan na di na ye ni a mo di asem na bedan ye na ye bua mo ye hu ba bia de be fa me mpre Agyapade bia me mpe o ma Agyapade so mo ma me ameje o ma me we dia ma nye kwa ba bitan wasu no man tire mo na no wonu okuru wa na ba bia ade no mo de ne nam no dia mo ba ye bread do fei utie no Alima wadawroma wodi nyame adomo ba ye wa ma mete nsam kakra ase enti we de wa tena se me masema be mienu asamiensa fasisen wuti ne wo ho bia no bo modi aso obedan wo be papa mu aka chem onim sometimes ya lawyer sika esesa wo de wa asem koma lawyer so onko gina court ni wa asem mfama ho na wo de nsam no bi esia na ekodan di court ho a wa ha lawyer enti ne se nipa no kra no wo na wukum no a ka che lawyer sem na mekum no wonim kwan kura obefa so a ode betwitwa age wo me pa che mi twa me ho aba enukura bi ewom bia no momomode anka na yensu yehu kwane a se onka ho kura se nye papa ne mane wo mo kura no a no no wo mo natie na osuma seidu e ma ne ko no akwaje ne sika e de ama no sabre no na karimu we na karimu ni baabia no wo Nigeria ye o papa ni wi efiese ansa na Karim eba Ghana Karim ba ye no hwan mu na etifio na che se pasanye ne papa kra o mo papa no kra na wode wo mo ye ne ma because wo mo somo no enti no se bibi ni a wo mo so wo mo chefa wo mo chefa because wo mo som papa no so de wo mo ye ma ti na no wo soma wo mo no say du ko bi kurom kohunu asumasi anasa asumasi because wunim won ko ne ku wo mo so won pa wo masam a enka wo nye sade no enti say yo mo papa say nyi wo mo papa wo mo wo chefa e wo Agyapade nim Alima madawro me kwa ba monyune ho na monka no kure wo mbi ankere me kumasi na promote say bacho me Oyerepa udin me di Seidu Ibrahim bacho ma okay Seidu free na bai man bacho me free kumasi afro nkwanta bacho okay mame nua ba kwa ba mame emu akwa ba na apom boko udin Alima to Ibrahim okay Alima to Ibrahim every hine na bai
free Afro Nkwanta ena ebaye me nua bema wonso den Yusuf Ibrahim Yusuf nso free hin abaye Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay. That's it. Okay, Saidu. Ma. Area. Ma area there. I better so anya better. No question. Nse me di masem bi ebedam. Ibrebia etwemu. Ifa meni menu apani Karim Ibrahim. Chichrim. Me father ewuja efie wo Afro Nkwanta. Eye atakwa medan. Nti ewuja ye no se nyina ne yahwibom fefefe ama ekoba ne se ye beye dan me ensa ye blog dan. Nti no menene ye adwen ko benkrum Akoma FM 87.9 Kumasi. Karim Ibrahim no asemi what yes finfin o papa your friend say adwuma ben na no ye ade ben wo ye ya wo di free mood ye start free na be start free finfin na papa no efem Ibrahim na papa Ibrahim no ye adwuma o GNTC na no sasom wo ahimfie na masa wafi e wo di chem so nti ho na papa o wo ye obone bra nti nkasa yimu no ne se obeye mre no ekura ne enim se wasifie bi sa na wono onua ayefe ne Isaka wono onua pani na omo boss sin Akoma 87.9 Kumasi Ibrahim ti wolma hu se obeye mre no ne se wose wono so o kire se owi nyame anim ni wanfa nsuma yen o kire yen ti enu achi ne se obi anim papa ne firi ma me de ono firi boko he ya to no ye ne se nua pani ni won watu kwan dia me na wo se me ko hwe nchi ampa o ma me koi ti me won off na be ka chem se mfa da frim me zo no adi nka chechem bibia ampa me bai na ma hu se me nua pani fi Nigeria ba ne nka sai mu no oluma frim no na se ifie no ho no enyina ye tin fefefe afedi ekodu brobi no ko ba se ye nche na se be se bi ansan kan che nte o ma wa anye wel na odi frim ndi na se me nua pani ta bona ntintam ta bona ntintam fa de hu se da bi de ko no ya nsore nyina entwa yi nam de badam bono de wose ya no wose afi de wose wono nko ana ye wo no wono wa no mame no foda melek ne tete no miso yenim sa ye te wono nyina ne eto fefe afi de ba ne sen abro nzu na enu yi de odi na chi na te wali ma na te wo yi sifu na te wo yi ni se edu misus minwe na ba ne se na wonko ana ye wo Akoma FM 87.9 Kumasi na se mfie wotwini ne kura menti fie o me de ekona se ma miski adwuma me ye no me de adwuma mo boso so akra menya no mama me bi na me 2 million manim ze no na wotu nti me de ba na awai na nyame de wo ye nyame nso de bia metie mo ye mpa bosa na me se awrade kire utumi na me de bedam me ka sa dwene bibi ho kire me kan kure wo mu kire me kure wo mu no eno ana maka sa me de menim ne sa abana no won na enka ye ho okay abana ne de enka ye ho okay na de Karimu ka se wo mo be fa ma me ko hene fa wo mo be fa no ko hene fa se edunya papa ne papa ba no nyina me menim sa asam no me de menim se ye nyina mpapa ne wo ye fisani ye nyina ne aka boma ye ne mpapa ne mama ne etie no papa na me pese me hunu se de waka ne se ne me twa to na ye hwehwe mu akwa kire ne ye ko hunu se enya sa na tie a in fact man kan jo se me di hu yawa na meboa ene me di hu yawa pa tina ma sheda sa ma kwan ma se ye bisa wo no nti ba bia wugina na wugina fa so wa ma me di aka ne ye adwuma wo se ye ne hunu se ye no kre ana se nye no kre nti me da se why okay Ayakuba 87.9 FM ma me nkɔ na me ne me nua ba ma enkodi enkomo na me ba na ye de aka ato aso me na mami na promote say Nyankopon adom na onse nyame adom me ho ye papa ABA Herbal Clinic no mama sa omo case no ho mema we na omo dika ba no ma disappoint ye onse omo nsem na omo kan no kro na bi senior sister ikra ba ya nka sa latter party kwa nka ya hu
na omo na enka no kra bi ho na because ebi ho on say dan ye ne Karim kasa na Karim nsem ni bi ho na ene omo de no ya boabra ba obusa omo a obeka de omo se ntesa omo ni nti mesre omo se no kra bi ho a omo nka because now no Agyapade na mo pe ena Agyapade no nso nti the mama obusa question be very very powerful say enti na o maame no ho na no owo ba bi ya o papa yare da na o maame no wo be no ne ware o say ama no nsinya sister ye na eba be wo ya ni say satan no agya kura wa ware fofu ase kura wo ma kura ge nti ade no wa ma no kura wo mu a na di a ye tie no ho adwuma ye no den nti ma omuma no kura na di na I think say metu Karim so fo pa say menim ye nti a opese ono nko afa Agya be go tie asema sister yi kan ya ono kwa dem say wapo ashana alisa ono wapo Agyapade na alisa say mema nti na nka nani abere na say oso ma na ono wapo ama no but mama mesre say Agyapade ni o ye no kra wawuko enso say ni enim say nya ne mampa say de no kana na tu papa no awu agya we num koku ana omo ames handle number be pe we but say ente sana say munyina mu ya nuafo de a aden na say wo no o je Agyapade bo so edan 13 bedroom o se mema mu ba akokura ma hajwe very serious and say wonu say wo so nyo nua ne wo bo wo feel logos ba ya wo yade no die ti no wo so na ba musika and go be send me message wo ha was say it can be true because we the nodness at the olden times there is also nothing like marriage. So if you see a lady and love her, you still her for some time. Okay. It is say bia me no netie na be ma bi ebehumi na opemi otumi fa me no ode meko but no wasa akọ hwe oyira akọ fa na ade aba oye wo sa ba wa dia enti ewo ha was say and you still have for sometimes ne brofo no nshada nya experience and if here you have been stolen by a man, they take you to your husband. Say bia me no netie na be ma fofra ba no obefa me no ode meko enti say ma wo forte a no ma se aba befa me asa de ma ba me kunu no ho that time no otini kunu e point na person make no kunu nchan it can be done we no was so fi na ne ba nka say o ja ware no kwotna ne na we ja ware no kura o last one the ojaye but according to their alime abena no enkasa kasa ba oni no kuru ntemu e na ba be fa we no so ope no e na obefa ne de ne koy e na oni ne kokko wo abena no e na abusia ne sa kofa ba ne sa de because na be mai sa pe ne yere o se that time na kasa ba o mo ntemu sa de say is possible sa de is possible say enya ware no ma ware but ya be fa ko na no sa ba enti de nya no akwo wo abena no ne sa de ne ba ye no sa be ware Karim mo papa esa ne be tena mama Karim nya Karim nya ani na ma wo ye be hia ma me no but mama we Karim na metu no se obi akwa pu Agyapade we nya ma Karim o mfan che se o mfan nye wiwi ase we a wote no media me baby na me pese me gina na me bo Karim pa ese se ya mpa se omo wo papa fofo na papa na wu ama omo koko de a me na me Karim ya adwen se no mo ma wo mo but sente saasa de ye kan no wonu ya ne wo mo nyina na o pese o fa kwan bia so je Agyapade ja wo mo de a me Karim nya adwen and se ma me be ka bi o se ma me nka bi o me Karim enya adwen enti mesere Karim se o fin se enokore ene de wo mo kan ya on start mo abono kwan bi se ye fa so ye che Agyapade mo bia nya de bia no ye nchire obi nya no de anya sa me metu wo mofo yete wa a mo de metu wo mofo ani bia me ho no mo baba te bitima kire mo ba bia mo mako ani eti no mo so akọ akọbọ mo ba because o nkwa huntimi emfa sebi abusu na wo ba de hu nyansa baji wo musika de ko baji wo musika wu so unu ya wo fi agege ba no afa hwe ama wo ya wo de yade ba na no mo afa hwe ama eno de na nya wo ya ne sa brande na unu no mo jitum te unu no mo ehun se o mo Agyapade de e be boa ma wo nya hoto na anu nu twa mu na Agyapade be to ho de afa wo se o mo nya me anu e de be kwase mu sa no
Kalim, the Auntie Matia say kakra we chiro no say na maame ne ntia ware ase. Ntia ware ase. Enti na watimi age aboso. Ntia ware ase. Na se nka wo. But na maame ne ya S and ma so ya S. Na ne maame tia ware ase. Maame ne ya S and ma ya S. Dabi. So the man ya S. Maame na eja ware. But papa na ja pade ya. Dabi anka oni ho kwan sesi e se wo gintena so wo. Se nka maame ne ware papa ne. Ah, se nko be fa chairman ma. Ah, se Kwadwo ne dia. Ko be fa chairman. Yes. Akudro se maame ne ntia ware ase. Because wo maame tia ware ase a me tia ware ase a. Wuntimi ma jeje pade me kuna wu wuntimi jeje pade fama. Wo Auntie. Iti mi ehono na mama tia se kakra anka mentia se da. Se Karim betumi anya akunkon a ne maame tia se. Aba je japade aboso. E die nti na wo tumi ba je japade aboso. Eti kire se enu nti na wayire ne ho a na wo mususu nkire ye mu yie. Ena ye maame tia se na wonya bi nie na mu twitwa ntro saa. Ena abesi akire. Na kanya sa anka wo kọ okobo wo bra ensi uyiye. Ansi uyiye no ya dan na wo maame ti na ware ase na aba benje bomu. Utumi ama meje ne sa mom eti se maame no sesei ne ma no eniema na ekoso no ayehu. Maame no ne ma ne ye ayehu. Eti no kura bia wo mu bia maame wo na wo kọ ye no. Wo kọ fa nkwala ne nyina de ba wiase eti kirekire wo mu nyina mu emfa no kura bia nsie ka no kura kire wo mu se wo mede mu firi ha ne ba ye nyamo papa no menyamo ye na papa ne bebo obi gu so na me wo mu na emum na papa ne paminti o ka na no ye dai atumu ni nyina aye no kura wo ba wo de be pia ye dai aba wo ti ase o sa mre wo ti ase wunya nwuye eti wo firi mu a wonim de se be si wachie eti be de maame ne de mesere no ni nyina aso ano sa ha we nyina aso ano wo na wotumi ye bibia firi mu ba wo na wo jai ko no weje yaba ye fa wo ko ne ye de waba ye fa wo ko na ye de waba enti wo na wo ye sa adwuma we nyina enti kireche nkola ni nyina mu na ebia si ba bia sie sunse sesei hwe wo sa ketua ya wodi oka hu 40 years ya woka hu wodi si edu achi wo se de ni abre pa menya kura nka me de acid be gu ne so na ma hye no ensem na wo keka no emu eduru anu eden maame mesira wo ma wo nyina afiri wo yam na baaye enti saa mre papa bia ni ho ka wo nyina abom na fa obi a de kirekire obi a de obi a wo papa obi su papa bia ye ne de wo ho no asumdue mra wo fie na wo honye de ento eye saa abrewa wahu ya atwe wo koba ne de wo basan ne de wo koba enye saa de besie enye papa maame ne so betie ya ontie ye na Karim so onsesa na adwene na won hunu nse ne papa de wo nyina na aba wiase ono de ono so ye babi enti de wo ho se mo mu die no omo mu nibi na asumdue nye de emra na didija eni muna ene nam. Okay, evangelist maame yanchi atifo ne afo me se maame abrewa ya onpese abra wotiase obema nukuri nyina adadi mentime maame nase ene ye frewa da wo ho oden no enye dane na dane ne enfrew no aba da ye behia wo no na wo yare ba abrewa me pese me ne maame ne kasa se ade na oye sese no odi musuo na atu nachi na Islam som wachiri entokwasia ukowa omuse unya ba bi ntena wan fa fie antuye nkola nyina afiri wiyam ene bai Obinim in between no me sila asem na esimiti ma benti ase se emma no ba we gina ha na mienu abehye ntem na ebi abeto aso sa mienu na abehye ntem ma me wote ase wudu omu firi hine na baaye uba panyini se womunya omunya no ne papa ba wo bata won so nkola afiri wiyam baaye wote ho enti ade nti na wo mpesa no kura ni nyina bedadi asem na ehu na me de ebubu ban mama entokwa be sori ne be yehu gise wo mu ka se Karimo sa wan fa sanya sa no mu se wo mu equal share wo mu a obi be twu court wo pa na akọ obi be na adwun so be court obi an se onko na so be gire papa ne mani bi ada so be tu aduro ada so ko po obi am ndi aba genchi waku bibia betumi asi na eja no a wono aye na ade no wawu kọ enti mu amu ko ache ni menua be ma Karim ye besrew wo na wo ye ba panyini
ye be sere so na e ba panyin so ba bi di wo mo mesere wo bebre wo ye ba panyin fra wo nuanum nyina atena se ya wo maame mmo se nya wo maame mmo se ya wo papa wo na ye panyin fra wo nyina atena se one room kura no bi adia fama no mesere masumdue mra fama adia ya wo ye panyin me nua masumdue mra 15 years ni yo mo na hwe akire wo mo na hwe akire ma wo wo ba yo mo na tifie ho so no nti wo kwai no mo nyina akọ ya ka ba ba tu fie no edi karim ye ba sere wo ye panyin ye sere wo de tie bia masumdue mra na de bubu ba no wa hwe yi a da che wo kura wini wo ma e ba ba ye victim wo mo so ba ko nti e ba ye ma e ba ye generation day we mba wo asma ba ka kire wo ma wono so we mo wo nso asma ba ka kire wo ma afo bon sa ko kreti ayi di aba ye ba sere mo mo masumdue mra ma mi titiri abegina wo so ye sere wo bra ba kirechem na wiase nyina nti ase ne yehun ba bi asem no poma esie ne mfa asumdue ntodi da ma me das obaya Maa Akos asem na mesi afem papa mesi afem ye ma mesi afem ni nyina ne se oba tan no misroma no papa misroma ni wachi asumdue emma da hwa wote ase mpo na hwa wachi we se obehwi acid we se obeyesei we se obeyesei maami e wo na wo bo wo bra e na wo wo mma ekwan ya wo fo aso wo ye nkadamu wo kokko ha ba esa abewo no ye de ni ye nyina ho wo na onim sa abra ne ya wudi na wudie e na wo soro fi wa ware ho na wo ko wo ye na wo sa ba e na asa abewo ye ese no hawo ni nyina no maame no na meblemu no wo de hawo atonkwala no so wo ba panyi a wa beji ni papa Japade aboso a wo se omma ni nuanu mu bi no e ka wo ba tan e ka wo sete nkola ni nyina down na wa kire wo mu do wa kire wo mu se Karim dia wo ye ba panyi no didi na ma wo nua bindi na dia wo poto no onchi ni se wadi bom Karim a wo tie me minim se wo tie me pa hwe Agyapade we wa yes wa ba kra wa Agyapade ye beto ye bese agya honom de akọ wo ma wo nuanu mu bi enya bi da mu ena ye den se akomo de wo se den ne de aduane besi we ma fa won sa mienu entiti ngura wanum because bibia won a limit ma wo nuanu mu bi na nya ahoto wo na wo nuanu wo mo se nya ono mu firi papa ba akompo a wo no wada so ye blood because mu firi yefunu ba akom ena pie bae ma wo mu bi wo ma wo mu bi a wo nya asomdue Karim yire otie me be ma betumpon a yigina ne yire so oba kumai kasa kire wukunu na wamma ne nuanu mu bi anya saa abusuafo no anuafo no so omo de wukunu ne fa baabi na omo tene nkwa na so a wo a wo ye oba na wo te awaliaso ubesu enti sa wo mpese wo besu a kasa kire wukunu eye papa na ye Japade na eye wo nyane kwa na ye ya ene wo ma ne nyanu bi a ensehwe eye papa na ye mani momu bi no mususu nya hoto entenase na emema yi so mbetena hai sa wo de behwi ase de agudo so ene ye nkasa nsole nya ho asema beka bia na aye ensa na ho bibi kwa ye wo mo a bibi kwa ye Karim na ka enwu so wabetena akoma onye TV ena wo kan ye de be hyew sa wo na wo ye etimo kasa sa obedi awu a wo de kan wutirim na ka cho nyame se won sesa wadwene emie wa no nka na obi bedi bone ne de ahyew ama ya ba abechi wato Maa Akos medase nyame